سلام بینندگان گرامی، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته است. در استودیو زبیدالله تحلیل اوضاع بخش و ساحه‌های الهیده کشور و شرح اخبار 7 روز گذشته را چون همیشگی برنامه اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته فراگیر می‌باشد. توجه کنید. مسائل تحلیل تأثیر اجتماعی و اقتصادی پاندمی در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام، نتیجه گیری تدبیرهای تا حال در این سمت اندیشیده شده، مهیاسازی تصمیم‌های سیاسی برای بازسازی بهتر بر اساس همکاری‌های منطقوی در 4 بخش حیاتی با هم پیوسته، گسترش همکاری‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری برای برقرارسازی استوار و غیرها از زمره موضوعهای مطرح در اجلاس 77م کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام اوید به تطبیق هدفهای رشدی استوار بود. همین هفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این همایش سطحی بلند در شکل مجازی اشتراک و سخنرانی کردند. تحلیل‌های عمیق و پیشنهادهای سروری دولتی تاجیکستان مورد هم‌آوازی عمیق شرکت‌داران این اجلاس قرار گرفت. گزارش در این باره. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اجلاسی 77م کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام اوید به تطبیق هدفهای رشد استوار در موضوع برقرارسازی پس از بحران در اساس اصول از پیشتر هم خوبتر و همکاری‌های منطقوی در آسیا و اقیانوس آرام که در شکل مجازی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کردند. در کار اجلاسی همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ولکان بوسکیر، رئیس شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد منیر اکرم، کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام ارمیدا علیشخبانو، پرزیدنت‌های افغانستان، آذربایجان، اندونزیا، کریباتی، قرقیزستان، جزیره‌های مارشال، مغولستان، سروزیرهای تایلند، تووالو، بنگلادش، بوتان، کامبوجا، فیجی، پاکستان، شریلانکا، ازبکستان اشتراک و سخنرانی کردند. اجلاسی 77م با مسئله‌های تحلیل تاثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری سیرویاتی کرونا ویروس در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام، نتیجه گیری تدبیرهای تا حال در این سمت اندیشیده شده، مهیاسازی تصمیم‌های سیاسی برای بازسازی بهتر بر اساس همکاری‌های منطقوی در 4 بخش حیاتی با هم پیوسته، گسترش همکاری‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری برای برقرارسازی استوار، تحکیم اتصال و زنجیره تأمینات و احیای روابط با طبیعت بخشیده شده بود. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برگزاری چاره‌بینی را با در نظر داشت تهدیدهای معاصر و تاثیر بیماری کووید 19 که در اکثر کشورهای جهان هنوز هم ادامه دارد خیلی مهم و سریع ارزیابی کردند. تاکید گردید که امروز در دنیا دولت و ساحه نیست که از تاثیر بیماری کووید 19 امین مانده باشد. رشد اقتصادی، بودجه دولتی، گردش تجارت خارجی، قرب اسعار ملی و فعالیت کارخانه‌های صنعتی و مؤسسه‌های خدمت‌رسانی تمام کشورهای دنیا از تاثیر منفی بیماری سیرویاتی کووید 19 ضرر دیده ایستاده‌اند. همزمان با این بیماری سیرویاتی عامل به طور بی‌سابقه بالا رفتن سطح بیکاری در مقیاس جهانی شده است که می‌تواند کشورهای مختلف را با مشکلات تامین امنیت عضوقواری دچار گرداند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که شدت گرفتن بیماری کووید 19 در جهان ما را نیز وادار ساخت جهت پیشگیری از این بیماری، کاهش دادن ضرر اجتماعی و اقتصادی و دستگیری ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه چاره‌های مشخص از جمله بازنگری بودجه دولتی برای سال 2020، آماده کردن بیش از 30 بیمارخانه با 7000 کت و 5400 نفر طبیبان و کارمندان طبی، تشکیل 16000 کت در 92 مؤسسه تندرستی برای طبابت پوره و سری وقتی شخصان گرفتار بیماری سیرویاتی کووید 19، جدا کردن مبلغ‌های علاوه‌ای به ساحه تندرستی برای خریداری نمودن تجهیزات طبی و داروواری، بنیاد بیمارخانه‌های موقتی و دستگیری کارمندان طب را در کشور عملی سازیم. دستگیری بخش خصوصی با جاری کردن سبوکی‌های زیاد اندازی و قرضی و امتیاز و جبران‌پولی‌ها به صاحبکاران و کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی، پرداخت کمک‌پولی‌های اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی در دوره بیماری کووید 19، تشکیل کردن زیاده از 193000 جای‌های کار دائمی و موسمی در این دوره برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی، در حجم 15% زیاد کردن
нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, бахусус кормандони соҳаи тандурустӣ ва стипендияҳо, 10% маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчони ҳарбӣ, 50% нафақаи маъюбоне ки ба нигоҳубин ниёз доранд ва бо мақсади ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ва боло бурдани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ, афзоиш додани масоҳати даҳҳо ҳазор гектар майдони кишти асосӣ ва такрории зироатҳои кишоварзӣ аз тадбирҳои дигари мушаххас ва арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт мебошад. Сарвари давлат таъкид карданд ки бо дар назардошти самти иҷтимоӣ доштани буҷети давлатӣ соли гузашта барои соҳаи иҷтимоӣ 48% қисми хароҷоти буҷет ҷудо гардид. Илова бар ин, ҷиҳати бартараф кардани паёмадҳои бемории COVID-19, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи барнома ва лоиҳаҳои дахлдор ҳамкории судмандро бо шарикони рушд, бахусус бо хазинаи байналмилалии асъор, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёи рушд ва дигар институтҳои байналмилалии молиявӣ густариш бахшид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба тамоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои тахассусии он, бахусус Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, шарикони рушд ва ниҳодҳои молиявии байналмилалию минтақавӣ барои дастгирии Тоҷикистон дар давраи бемории COVID-19 изҳори сипос карданд. Зимни суханронӣ дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар давоми соли 2020 сарфи назар аз чораҳои андешидашуда, афзоиши ниҳоии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвари мо дар қиёс ба соли 2019 3% коҳиш ёфт. Сатҳи таваррум дар ин давра аз 7.9% соли 2019 ба 9.4% расид. Нархи хӯрокворӣ низ дар кишвари мо ба мисли тамоюли болоравии нархи маводи хӯрокӣ дар саросари ҷаҳон 13% боло рафт. Нархҳои маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ аз аввали сол 5.8% ва тарифҳои хизматрасонӣ 4% афзоиш ёфтанд. таъкид гардид ки бо вуҷуди тадбирҳои андешидаи ҳукумат, иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам зери таъсири манфии оқибатҳои бемории COVID-19 қарор дорад. ҳарчанд ки ибтидо аз аввали соли равон дар қаламрави Тоҷикистон ҳолатҳои сироятшавӣ бо бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. аз ин лиҳоз барқарорсозии иқтисодиёт пас аз давраи COVID-19, ҳавасмандгардонии тиҷорати хурд ва миёна, дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, татбиқи чораҳои зидди эпидемиологӣ, алалхусус барномаи эмкунӣ аз тамоми кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором ҷалби захираҳои иловагии молиявиро талаб мекунад. Сарвари давлат зарур шумурданд ки дар чунин вазъият кишварҳои минтақаи мо дар баробари тавсеяи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба сармоягузорӣ ҷиҳати барқарорсозии устувори иқтисодиёт, нигоҳ доштани гардиши молу маҳсулот, таъмини ҳамлу нақли бемаъмунияти молҳои ниёзи аввалиндараҷа, бахусус маводи ғизоӣ ва доруворӣ, ҳамчунин ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. Дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба бемории COVID-19 ва давраи пас аз он бо дар назардошти таъсиру паёмадҳои тӯлонии коронавирус дар ҷаҳон аз кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором даъват намуданд ки ҳамкории минтақавиро дар самтҳои зикргардида, инчунин барои муқовимат ба таҳдиду буҳронҳои эҳтимолии оянда, таъмин намудани гуногун самтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз тақвият бахшанд. зеро дар ин давраи ҳассосу мушкил барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ амалҳои ҳамоҳангшуда ва дастгирии ҳамдигар басо муҳиму зарур мебошад. тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ имсол раёсати ин созмонро ба уҳда дорад. ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзо нахустин чорабине буд ки дар давраи раёсати Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ дар қаламрави Тоҷикистон баргузор шуд. ҳамин ҳафта асосгузори солу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайатҳои ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ, вазирони мудофиаи ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва ҳамчунин намояндаи комилҳуқуқи Ҷумҳурии Арманистон дар назди созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамиро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзоро ҳамчун яке аз марҳалаҳои муҳими омодагӣ ба иҷлосияи навбатии шӯрои амнияти дастаҷамии созмон арзёбӣ карданд.
تهیه و تصدیق زمینه معیاری، تشکیل نیروهای دسته‌جمعی، گروه‌های منطقوی خشون‌ها، نیروهای پاسداری صلح و مقامات فرماندهی آنها از وظیفه‌های اساسی شورای وزیران مدافع سازمان ارزیابی گردید. در ملاقات مسائل همکاری دولت‌های اعضا در سمت سیاسی، حربی تکنیکی، مبارزه مشترک بر ضد تهدید و خطرهای جهانی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، تامین امنیت منطقه، وضع افغانستان همسایه و مستحکم کردن حفظ سرحد دولتی بین تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که در مثال پاندمی کووید 19 ما دیدیم که با پهن‌شوی با سرعت بیماری‌های گوناگون سرایتی در جهان با امنیت ما چه تهدید می‌کند. از این رو ضرور شمرده شد که با در نظر داشت موقع جانب‌ها جهت تهیه مسئله تشکیل مکانیزم تامین امنیت بیولوژی کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی چاره‌های مشخص عملی گردد. کاتبان شوراهای امنیت کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی نیز این هفته مهمان تاجیکستان بودند. ما با همکاری بین کشورهایمان در دایره سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی اهمیت اولین درجه می‌دهیم و پیوند مهم تلاش‌های مشترک ما برای رسیدن به هدف‌ها فعالیت پرثمر کاتبان شوراهای امنیت میباشد. ذکر داشتم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با رهبران هیئت‌ها اشتراکچیان جلسه کمیته کاتبان شوراهای امنیت کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در رابطه با وضع مرکب جامعه جهانی، شدت گرفتن تهدید و خطرهای معاصر و تأثیر آنها با امنیت دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، افزایش تشنج بین‌المللی وابسته به رقابت گئوپلیتیکی و دیگر عامل‌های خلل‌دار کننده امن و ثبات کشورها، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضرورت تحکیم و توسعه همکاری‌ها را در دایره سازمان که جانب تاجیکستان سالی روان ریاست آن را به عهده دارد اشاره کردند. در این ضمن همچنین وضعیت امروزه کشور ما با همسایه افغانستان مورد بررسی قرار داشت. ضمن ملاقات مسائل‌های وابسته به مبارزه بر ضد دیگر خطرها از جمله خوف‌های مربوط به پاندمی کووید 19، بحران شدید جهانی اجتماعی، اقتصادی و مالیوی، تاثیر آنها به امنیت و اقتصادیات کشورها، بخطری بیولوژی و گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور بررسی گردید. در این ضمن فعالیت مشترک دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، هماهنگسازی عمل‌های خدمات مخصوص از جمله در ساحه مبارزه با کیبرجنایت‌ها ضرور شمرده شد. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با کار جلسه کمیته کاتبان شوراهای امنیت کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی کامیابی آرزو کرده اظهار امید نمودند که نتیجه های این همایش برای رسیدن به هدف‌های در پیش گذاشته پرثمر خواهد بود. در سه ماهه یکم سال 2021 رشد مجموعی محصولات داخلی کشور در سطح 7.5% تامین گردیده حجم آن به 17.4 میلیارد سامانی برابر شده است. رشد مثبت اقتصادیات ملی از حساب افزایش استحصال محصولات صنعتی، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی، گردش سودای داخلی، کشاورزی، بارکشانی و دیگر ساحه‌های مهم تامین گردیده است. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که انتهای همین هفته تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید، در این باره اطلاع داده شد. از جریان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان همکسبانمان از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گزارش می‌دهند. 29 اپریل تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس نخست درباره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سه ماهه یکم سال 2021 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا زوقی زاده شنیده شد. تأکید گردید که در سه ماهه یکم سال 2021 رشد مجموعی محصولات داخلی کشور در سطح 7.5% تامین گردیده حجم آن به 17.4 میلیارد سامانی برابر شد. رشد مثبت اقتصادات ملی از حساب افزایش استحصال محصولات صنعتی 17.4%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 7.4%، گردش سودای داخلی 6.5%، کشاورزی 6.1%، بارکشانی 2.1%، مسافرکشانی 2.6% و حجم گردش سودای خارجی 33.9% از جمله صادرات 1.9 مراتبه تامین گردیده است.
сатҳи таворрун дар моҳҳои январ-марти соли 2021 3.3% ташкил дод, ки ин аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқа 4.4%, молҳои ғайри озуқа 2.4% ва тарофаҳои хизматрасонӣ 1.3% ташаккул ёфтааст. даромади буҷети давлатӣ дар се моҳаи якуми соли 2021 дар сатҳи 104.5% иҷро гардида, ба буҷет 6.1 миллиард сомонӣ ворид шуд, ки нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 34.9%-ро ташкил менамояд. таъкид шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ сарфи назар аз таъсири манфии омилҳои беруна, бахусус ноустувории вазъи сиёсиву иқтисодӣ, пасравии нархҳои ҷаҳонӣ ба молҳои асосии содиротии кишвар ва дигар тамоюлоти манфӣ, суръати мусбии рушди иқтисодӣ ва суботи макроиқтисодӣ дар ҷумҳурӣ таъмин шуд. дар баррасии натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар се моҳаи якуми соли 2021, ҳамчунин оид ба иҷрои нақшаҳои даромади буҷет, пардохти маошу нафақа, ҳисоботи вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи давлатии андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, раиси раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сироҷиддин Икромӣ ва дигар шахсони масъул шунида шуд. баъди ҳисоботи шахсони масъул, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлилҳои амиқ оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар се моҳаи якуми соли 2021 суханронӣ карда, барои ислоҳи камбудиҳо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои давлатӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ҳамчунин зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсири вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон ба иқтисодиёти кишвар, паёмадҳои COVID-19, камобӣ, тағйирёбии иқлим, норасоии маводи озуқа, ҷиҳати истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замини кишт, истеҳсолу захираи кофии маводи хӯрока ва сарфакорӣ дар рӯзгор ба шаҳрвандони мамлакат муроҷиат карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигари ҷумҳуриро вазифадор карданд, ки фаъолиятро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули имконияту захираҳои молиявӣ ба рушд нигаронда шуда, таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, дастрасии молиявиву дастгирии соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолии кишвар ва омодагӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим тақвият бахшанд. дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси Миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистонро муҳокима карда, барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуданд. аъзои ҳукумати мамлакат дар маҷлиси навбатӣ ҳамчунин масъалаҳо дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Нуробод оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Нуробод, дар бораи стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф ва илм дар давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025,
дарбораи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дарбораи номгузорӣ ва номивазкунии баъзе аз объектҳои ҷуғрофии ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дарбораи тартиби гузарондани муоинаҳои тиббии ҳатмиро муҳокима карданд. дар охири кори маҷлис раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои ҳатмӣ ва бечуну чарои дастуру супоришҳои президент ва ҳукумати мамлакат ҷалб карданд. ба раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ дастур дода шуд, ки ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар, амалисозии барномаҳои давлатӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, кишти зироатҳои лӯбиёгӣ, истеҳсолу захираи зарурии маводи хӯрока, таъмини сӯзишворӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ, тайёрӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, вусъати корҳои созандагию ободонӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумии миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида, аз натиҷааш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот диҳанд. ноҳияи восеъ асосан минтақаи аграрӣ буда кишоварзӣ соҳаи афзалиятнок ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти раёсати кишоварзии ноҳия майдони заминҳои кишт имсол 120 гектар зиёд карда шуданд. дар самти васеъ намудани заминҳои корам саҳми сокинон ҳам назаррас мебошад. дар деҳаи ҷаврези ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазов Сафаралӣ Чилаев ҳамроҳ бо аҳли оила масоҳати 2,5 гектар шӯразаминро ба замини кишт табдил дода, бо истифодаи оқилонаи замин сатҳи зиндагиашонро боло бурда, ҳамчунин дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм гузошта истодаанд. ҷузъиёти бештар дар матлаби Хоҷа Назриев. ин заминҳо якчанд сол пеш шӯразамин буданд. бо меҳнати софдилонаи Сафаралӣ Чилаев ва аҳли оилаи ӯ бо маслиҳати мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба замини кишт табдил дода шуданд. ин шӯразамин ва ботлозор ки ғайр аз хору қамиш ва алафҳои худрӯи таби бинандаро хиrakунанда дигар чизе намерӯяд, акнун Сафаралӣ Чилаев ин гуна маҳсулотҳо киш намуда рӯзҳои наздик ҳама рӯза садҳо килограмм маҳсулоти ниёзи мардумро ба бозор мебарорад. мо дурнамо дорем ки баъди гирифтани ҳосилҳои якуми тирамоҳӣ фарз кунем ана гандум, баъди гандум ҷои ин ҷугори дон мешавад, насиб бошад. ана ҷои ин картошка дида истодем дар инҷа, ҷои ин картошка бо помидори кӯчак мешавад. ана замини боло 45% замин тарбуз мешавад. 37 сотиха дигар боз ҷугорӣ барои хӯроки чорво тайёр мекунем. боз имсол ман ният дорам ки қариб 20% замин картошкаи такрорӣ, кишти такрорӣ картошкаро гузаронам. чунки чихеле дар бораи зикр кардем, картошка нони дуюм аст. дар заминои ма картошка нисбат ба дигар маҳсулотҳо хубтар мешавад. Сафаралӣ Чилаев мегӯяд ки аз ҳидоятҳои роҳбари давлат дар самти аз худ намудани заминҳои ғайри кишоварзӣ илҳом гирифта, ба маслиҳати аҳли оила дар масоҳати 2,5 гектар ин шӯразамин хоҷагии деҳқонӣ ташкил кард. номашро умедҷон гузошта, бо ниятҳои нек онҳо софдилона ба кори деҳқонӣ оғоз карданд. аҳли оила дар як муддати муайян ба тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо сатҳи обҳои зери заминро паст намуда, бо тахту ҳамвор намудани замин ва таъмини он бо поруҳои минералӣ ҳамин тавр шӯразаминро ба замини серҳосил табдил доданд. сол аз сол замин беҳтар шудааст. қабати ҳосилноки замин ки ҳамагӣ 3 сантиметрро ташкил мекард, ҳозир ба 17 сантиметр ба истилоҳ агар гумус меган, қабати ҳосилноки замин ба 17 сантиметр расидааст. ҳозир ин заминҳое ки мо қарор дорем, инҷо ботлоқ буд. таи чанд сола мо гирифта меҳнат кардастем. барои ҳамин ман зироатҳои гуногун кардастам ки кадомаш дар ин замин мутобиқ бошад, оянда ҳамон намуди зироатро зиёдтар мекунем, то ки фоидаи хубтаре ба даст биёрем. амаки Сафаралӣ ва аҳли оилаи ба қадри замин мерасанд. онҳо ҳар як ваҷаб заминро оқилона ва самаранок истифода менамоянд. сайри қитъаҳои заминҳои коркардашуда намуда натиҷаҳои меҳнаташро ба мо нишон дода мегӯяд ки истифодаи самараноки замин баракат дорад. аз даромади ҳосили замин сатҳи зиндагии оилааш сол то сол баланд мегардаду дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳмашон бештар.
دهقانان و خواجگیداران شهر و نواحی ولایت ختلان امروزها کارهای موسمی را در صحرا وسعت می‌دهند. یکی اگر سرگرم جمع‌آوری حاصل گرمخانه‌های موسمی باشد، دیگر زمین‌های نرم کرده‌اش را کشت می‌نماید. با همین راه کار در صحرای ولایت سرعت گرفته، بازارهای مملکت نیز با محصولات تر و تازه بروقتی تامین می‌گردد. یک گروه کشاورزان ناحیه وخش با جمع‌آوری زراعت زودرس بهاری قلفینای آغاز کردند. موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. قلفینای پروران جماعت شهرک کیروف ناحیه وخش در این شب و روز بسیار پرکار و سرتشویشند، چون با استفاده از هوای گرم و آفتابی منطقه حاصل فراوان این میوه بهاری را غون می‌دارند. همین است که هر یک سری قدم در حدود این جماعت امروزها میتوان دهقانان را مشغول کار و تاجران را بنده خرید دید. حاصل نغزای چین دستیم، همینجا آوردستیم، همینجا بردستای، از سر زمینم بردستای. یگان کم بوده نیست، همش نغزه. ما خوجات اومدگی همین کلوبنیکوی گرفتاسیم، من دهقانو بیچاره دهقانو هم کار کردیم، همینا با آسان شاید سه برداسیم. اونم خیلی مهنتکش همین کار کردیم. بازارهای خوجات تامین کردیم. همین محصولات خود تاجیکستان کردیم. میخواهیم که همین بسیار شود که محصولات تاجیکستان ارزانی شود. همین تامین کنیم همینجا. با گفته دهقانان جماعت مذکور این نمود میوه زمینی کم خرج و سردرآمد بوده، نسبت دیگر زراعت‌های خواجگی قشلاق تیزتر میرسد. از این رو ایشان هر یک پوچه زمینی در اختیار داشته را ثمرناک استفاده برده کشتی توتی زمینی را به راه ماندند. همون سالی که خودم میشناسم، همین در همین زمین با قلفینای پروری مشغولیم. سال پیشتر در زمین‌های نزدیک حولیگی میکردیم. اکنون شکرانه استقلالیت، شکرانه پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان که همین زمین از 10,009 این جانب به ما دهقانان وابسته کرده است. از 10,009 این جانب الف برادرانمان در همین زمینی که 1.5 هکتار زمین رو تشکیل می‌دهد، با قلفینای پروری، با سیر پیاز، با کارتوشکا، با دیگر محصولات‌های سبزیجاتی مشغولیم. واقعا باشندگان جماعت شهرک کیروف ناحیه وخش در برابر کشت و کار دیگر نمود زراعت خواجگی قشلاق با پرورش قلفینای مشغول شده. سالهای آخر قسمی بیشتری بازار و دکان‌های جمهوری را در دلخواه فصل سال با قلفینای خوشمزه و بصفت تامین می‌نمایند. همچنین زحمت شبانه روزی ایشان را تاجران وطنی خارج از کشور هم میبرند. صفاتهای خودمون همش نه. تمامش این ما وابشه با دیگه چه با انی دیگه همسایه ها با تامین ما وابشه با نقصتر. هر سالی همین تقسیم میکنیم، همین بازارهای تاجیکستان ما تامین میکنیم. با همسایه با دولت‌های همسایه میگیرم، با دستگیری میکنیم، با امنا برده میرسونیم دولت‌های همسایه با کمتون. امروز 7 سامان گرفت، 10 سامان هم گرفت، 11 سامان هم گرفت، 8 سامان هم گرفت، پیشکی 15 سامان هم گرفت. نغزش یگان کم بوده نیست. سال به سال زیاد کردیم زمینه که فایدهش دیدیم. باید گفت که برای دهقانان و کشاورزان ناحیه وخش راه اندازی کردن این نمود خواجگیداری منفعت خوبی مالیوی می‌آورد. از اینجاست خرد و بزرگ همه قوای مهنتی را محض در همین سمت روانه کرده صبح تا شام زحمت می‌کشند و سال از سال میدان پرورش قلفینای را در جماعت بیشتر می‌کنند. در جماعت شهرک کیروف در میدان 390 هکتار کشتی قلفینای گزارنده شده است که نسبت به سال گذشته زیادتر است. زیاده از 15 روز شد که چینکچیان و دهقانان همین محصولات برنج و دست آورده خود را به بازارهای جمهوری تاجیکستان پیشکش کرده ایستادند. با ادعای کشاورزان مهنتی صافدلانه و رعایت قاعده‌های پرورش توتی زمینی و مساعد بودن باد و هوای منطقه با آنها امکان می‌دهد تا حاصل دلخواه به دست آورند. بعد حاصل ماه اپریل مای ما 5 سوتیخ 10 سوتیخ همین نیهول امیره تازه میکنیم علف‌های بیگانه. بعد این چوبک کلتواسا کرده نیهول پرتوی داو پرتوی سر میکنه قلفینای. داو پرتوی سر میکند ای ماه آگوست ای یکم تا پنجمش ما همی گذراندن بعد دیگه زمینی نو سر میکنیم. با قدر استفاده بری زمین رسیدن در کار. بازرگانان جماعت مذکور محض با قلفینای پروری نام برآوردند. از این رو برای به فروش گذاشتن محصول شب و روز رنج بردهشون دشواری نمیکشند، زیرا نزد خواجگی‌های دهقانی بازار خرد موسمی تشکیل یافته است و دهقانان بدون عذاب قلفینای جمع‌آوری کرده خویش رو همین جا به دست تاجران میسپارند. همین طریق آنها تمام تلاش را میکنند تا هم بازارهای مملکت به این نمود محصولات کشاورزی تامین گردد و هم زندگی ایشان بهبود یابد.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳалаҳои гуногун барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимиро амалӣ кард. таи ин солҳо ҳолати компютеркунонии мактабҳо хеле хуб ва сатҳи омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ низ беҳтар гардид. Аммо бо гузашти давраи начандон тӯлонӣ ҳолати компютерҳо дар аксар муассисаҳои таълимии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон нигароникунанда мебошад. Ширинҷон Сафарзода дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ин навбат бо мақсади шиносоӣ бо вазъи омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор аз чанд муассиса дидан кардем. Нахуст ба синфхонаи компютерӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 ворид гардидем. Дар ин муассиса 19 адад компютер мавҷуд аст, ки мутаассифона фақат 4 адади он дар ҳолати корӣ қарор дораду халос. ба гуфти омӯзгорони муассиса, дарсҳо бештар назариявӣ гузаронида мешаванд. Як қисми компютерҳо дар гӯшаи синфхона болои ҳам гузошта шудаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бошад, аз 14 адад компютери мавҷуда 5-8 коршоям мебошад. 50% компютерҳо Pentium буда солҳост, ки аз истифода баромадаанд. аз сабаби набудани шароит дарсҳо дар бисёр маврид дар синфхонаҳои дигар гузаронида мешавад. дар муассиса 14 компютер аст. 14 компютери корношоям аст. се таи дигаш дар ҳолати таъмирталабанд, дигаш дар ҳолати кориянд. дарсҳо дар ҳолати барқ будан дар синфхонаи компютерӣ гузаронида мешавад. талабот он қадар ҷавобгӯ нест, бино ба сабаби фарш фарсуда будан, мактаб фарсуда будан, рӯзҳои боронӣ нам мекашад, симинт хунук аст. дар рӯзҳои гармӣ бошад дарса гузаронида метавонем. дар шӯъбаи маорифи ноҳияи Фархор ба мо иттилоъ доданд, ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон беш аз 200 компютер дар соли 2020 таъмир карда шудааст. дар ҳамаи муассисаҳо мутахассисони соҳавӣ ба кор ҷалб гардиданд, вале то ҳол дар ин самт камбудиҳо вуҷуд доранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15, ки навбунёд аст, аз 24 адад компютери насли нав 8 ададаш бо сабабҳои гуногун кор намекунанд. дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор 1163 адад компютерҳо ба қайд гузашта шудаанд, ки дар соли 2020 57 адад компютер ва 6 принтер дига харидорӣ намудем. аз ин 244 адад компютерҳо аз таъмир бароварда шуданд. 18% компютерҳои муассисаи таълимӣ ба таъмир ниёз доранд. сабаби аз таъмир набаромадани 18% компютерҳои муассисаҳои таълимӣ дар он аст, ки дар баъзе муассисаҳои таълимӣ компютерҳои наслҳои аввал Pentium 1, 2, 3 ва ғайра ҳастанд, ки дар дастрасии қисмҳои эҳтиётӣ ғайриимкон аст дар бозори ҳозира. дар шаҳри Кӯлоб низ вазъи компютери муассисаҳои таълимӣ нигароникунанда аст. аз 50 то 60% компютер ва тахтаҳои электронӣ корношоям гардиданд. омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ ва директорони муассисаҳо ҳарчанд кӯшиданд компютерҳоро фаъол гардонида натавонистанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 зиёда аз 40% компютерҳо дар ҳолати корношоям қарор доранд. дар як қисми компютерҳо хонандагон машғулият мегузаранду дигарҳояш ҳамчун асбоби аёнӣ ба хонандагон нишон дода мешаванд. дар синфхонаи компютерӣ мо имрӯз 32 адад компютер арзи вуҷуд дорад. аз онҳо як қисмашон бошад дар ҳолати коршоям асту мо бо хонандагон кор мекунем. як қисми дигаршон бошад аз сабабе ки мақсад клавиатура мушак норасоӣ дорем, ҳамун сабаби сол мо кор карда наметавонем. маркази технологияи иттилоотӣ барои таъмири компютерҳои муассиса муваззаф аст ва ба дархости шӯъбаи маориф ва муассисаҳо компютерҳоро таъмир намуда ба муассисаҳо бармегардонад. дар муассисаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб 1779 адад компютер, 91 адад тахтаи электронӣ, 118 адад проекторҳо, 285 адад принтерҳо мавҷуд мебошад. аз 1779 адад компютерҳо 293 адад компютерҳо дар ҳолати корношоямӣ қарор доранд, ки ин 16,4%-ро ташкил медиҳад. дар давоми соли 2020 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, маркази технологияи информатсионии вилояти Хатлон 420 адад компютерҳои муассисаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб таъмир карда ва ба муассисаҳо супорида шуд. дар муассисаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб 345 адад компютерҳои Pentiumҳои наслҳои кӯна ҳастанд. дар ин теъдод барномаҳои нави таълимӣ кор карда намешавад. ҳам
қисмҳои эҳтиётии инҳоро дарёфт карда намешавад. дар маҷмӯъ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор ва шаҳри Кӯлоб баҳс беҳбудиро талаб мекунад ва мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ мебояд барои иҷрои барномаи давлатӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд. дастаи истиқлоли тоҷикистон дар таърихи футболи меҳан саҳифаи нав боз кард. истиқлол дар мусобиқоти сатҳи баланди қоравии лигаи қаҳрамонҳои осиё дар марҳилаи гурӯҳӣ ҷилои ҳунар намуда ба даври плей-офф баромад. ҳини бозгашт ба ватан ҳайати дастаро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе масъулини соҳа ва ҳаводорони зиёд истиқбол гирифтанд. гузориш дар ин хусус. садои карнаи сурнай нишон аз хурсандии мардум аз муваффақият ва пешрафт мебошад. ин гуна фазои тантанавии субҳи 2 май ба хотири истиқболи сазовор аз муваффақияти навбатии дастаи истиқлоли тоҷикистон танинандоз гардид. парчамбардорони миллатро баъди рохат гирифтан ба марҳилаи плей-оффи лигаи қаҳрамонҳои конфедератсияи футболи осиё 2021 дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе намояндагони федератсияи футболи кишвар, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳаводорони зиёд бо гулу гулдастаҳо ва шиорҳои бо навиштаҷоти тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш пешвоз гирифтанд. қаҳрамони чандин каратаи мамлакат бошгоҳи истиқлол бо иштироки аввалини худ дар лигаи қаҳрамонҳои осиё ба марҳилаи ҳасфии ин мусобиқаи бонуфузи қоравӣ рохат гирифт ва дар таърихи футболи кишвар саҳифаи навро боз кард. Естественно, мы очень радостны, мы очень горды, что достигли такого результата. Я думаю, что все наши болельщики довольны этим результатом. Это историческая победа в Лиге чемпионов в группе. Я думаю, это огромный шаг вперед. Мы опережаем инфраструктурные проекты, поэтому в игровом плане мы сделали огромный шаг вперед. Показали, что в Таджикистане футбол развивается, он на очень достойном уровне. В Лиге чемпионов не ожидали от нас такой прыти, что мы можем обыгрывать арабские команды и занимать первые места. Поэтому ребята молодцы, в качестве развития они сделали огромный шаг вперед. хотиррасон мекунем ки марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои осиё аз 15 то 30 апрел дар кишвари арабистони саудӣ баргузор шуд. истиқлол дар гурӯҳи А бо дастаҳои алҳилоли арабистони саудӣ, қаҳрамони секаратаи лигаи чемпионҳо, шабоб алаҳли амороти муттаҳидаи араб, иштирокчии даври ниҳоии лигаи чемпионҳо ва агмкаи ӯзбекистон 6 вохӯрӣ гузаронда бо 3 ғалаба, 1 мусовӣ ва 2 бохт садри ҷадвали гурӯҳро ишғол намуд ва аз ҷои аввали гурӯҳ бо 10 имтиёз ба даври ҳаштагниҳоӣ баромад. фикр мекунам ки тамоми осиё ва тамоми ҷаҳон баҳо додан ба мо. фикр мекунам ки аз инам баҳои болотар намешавад. дар пеши мо натиҷа гузоштанд. мо шукрона мекунем ки аз удаи кор баромадем ва ба плей-офф рӯйхат гирифтем. дар бораи даста гӯям, пеш аз ҳамаи бозиҳо дар тамринҳо дар давлати Туркия мо боварӣ доштем аз худ. бисёри мухлисон боварӣ надоштанд ба мо, аммо мо боварӣ доштем ба худ, барои он ки соли аввал 2015 истиқлол дар ҷоми Африка хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар ин лигаи қаҳрамонҳо ҳам ман бе ягон шубҳа боварии комил доштам ки мо бозии хуби худро нишон медиҳем. мо хеле хурсандем. бозиҳо хеле вазмин буд, лекин мо задача доштем, задачамонро выполнить кардем. ҳамаи болельщикои тоҷика табрик мегӯем. ҳаматонда раҳмати калон. ҳамаи бозиҳо вазмин буд, ягон бозии осон набуд. бо тайёрии бозии оянда дидан дар кора. ҳамин тариқ дар даври ҳаштагниҳои лигаи чемпионҳо истиқлол бо ғолиби гурӯҳи И дастаи Персеполиси Эрон ки иштирокчии марҳилаи ниҳоии мусобиқоти соли гузашта мебошад вомехӯрад. ин бозӣ 13 ё 14 сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. ҳамакнун истиқлоли мо миёни 16 бошгоҳи беҳтарини қора муаррифгари футболи тоҷик хоҳад буд. мо дар ин роҳи пурифтихор ба футболбозони кишвар муваффақият таманно мекунем. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилоъоти таҳлилии ҷанбастии ҳафта. дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нав таманно дорем. хуш бошед ва то дидор.